welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with Mzansi Sobe Stories, and I'm namhlanje sikhuluma ngenimba. Niyazi guys, uma ngabe kuyisonto siyathi update ukuthi yini ongasuyilindele emidlalweni yakho ke oyithanda kakhulu. Well, guys, nimbonile ke last week ukuthi ke uzethu ukhulelwe, and ukukhulelwa kwakhe kuzoletha ke enkulu inkinga kwifamily ke yakwaMabandla. uThumeka akakholwa ukuthi lengane ekalikamva, ubona sengathi ukuthi nje ulukamva ngoba uyingelosi ke uyasukelwa. And on the other side uXolani uthi yena he is ready to take care of uzethu in this difficult situation. So guys, kuzwa nenkulu idrama laphana ke kwifamily ke yakwaMabandla, njengoba ke uThumeka kanye ke nomama kaXolani bazogcina ke sebelwa bebanga ukuthi ke uThumeka useqhase uXolani ngempama ngenxa ke yokukhuluma kwakhe noma ngendlela ke amphendule ngayo. Guys, uThumeka I don't know ukuthi ke why celebrate ukuthi at least noma ke ulikamva ehambile but kukhona akushiyile uyingane ezoba isikhumbuzo sabo. So yeah guys, kushubeke ngampela idrama elapha eCosmo inzima ke kakhulu. But guys, what I'm foreseeing ukuthi uThumeka uzolokhu eqhubekile ke ephika ingane kalikamva, and uzethu uzo-opta ekutheni ngizozikhulisela, angifune muntu wakwaMabandla, and simdabukela ke uThumeka esekhala ke into ke engapheli because njengamanje akamfuni uzethu ubona ukuzoqola imali zabo. Engazi guys ukuthi ke uzethu angaqambelani ke amanga futhi athi ingane ekalikamva kungasiyona likamva. So nje guys, kusazoba khona enkulu idrama uMabandla uyoza yisola ukuthi uyembuyisela uThumeka because she is very evil. uThumeka guys, she is very evil, and uyayidonsa ke leya ndoda ngekhala. Omunye kodina abantu kakhulu guys, uAzande udina abantu asimazi ukuthi uhamba nini. Hayi uyadina, leya character yakhe nje inesicefe lesangempela. So yeah guys, that brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.